اکوئی دود میں روزن سکس دود بوڑ دود پس عشق نبیو یہوئی دود ہیت میں ذات در قبر سوزن کرن لوگ شکایت دپن یہ چڈل موت ونک کیا میں چم صبر اجتناب کر بنن زان سوئی جائے یت جائے تنگل پہ گچھا کیم بدل ات چوکون ہر بچوس انتظارس نبی تاجدارس میں تھومت وطن تازن چزول کر اگر کاکا تشن لب ترے ساران این سون تامت میں چم جام بر بدلدار چاون حیاتک مدر مس ونسراہی نبی سخن راز ناجی شریف زتوار بند پڑھ بھائی انشاءاللہ رحمان یہ اللہ شیخ عبدالرشید داودی صاحب لکھمت اچھے استاد پات کہتے یہ شبن تو بہرحال ایمان ون میں وہی اوڑے 12 وقت گیس نماز مگر آگ گزارش کر ناجی شریف پات بس ناجی شریف زدرہ بند پڑھ ایمان تام آئیس کرنے تین خاطر شو بھرپور انتظام انشاءاللہ رحمان کائنات سجو خدایے یا نبی چان باپت کائنات سجو خدایے عالم چو وارا تیم تک ضرور کرناون کات تمانن تو زبان ضرور تو بہرحال تہند عادت کیا اگر تو یژھان چھ دل پہرس کھنڈس تیل کریو تل تراوت زیہ کیازِ یہ پت میژ منٛز بند گژھان پتہٕ چھ نت بانگے اثر کران نہ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد آلوے ییٚمہِ عنوان تو انشاءاللہ رحمان آز پروگرام چھ امی حوال چھ اتھ منٛز کینٛہہ گزٲرِشات اوے کوٚر مےٚ امچی سکھر انشاءاللہ کائنات سجو خدایے یا نبی یہاں تک وہ کوشر پٹ سمجھی چاہنے باپت شاباش اللہ اکلیٹ کری ورلی سبحان اللہ کائنات سجو خدایے لولاک ونی خدایے یا نبی چاہنے لولا کونے خدا یہ یا نبی آدم تا عیسیٰ در عالم ارواح کر جمع سری خدا یا نبی چاہنے باپ کر جمع سری خدا یا نبی چاہنے باپ قسم نبی علوم دافی نبی ظلم نور جت نئی خدا یا نبی چاہنے باپ نور من نئی خدا یا نبی چاہنے باپ نوران چون شوبان عاشق دل چھولو بان گاش ان موت خدا یا نبی چاہنے بان گاش ان موت خدا یا نبی چاہنے باپ
شمس و قمر تار ساری کران چھی مبارک کیاز نوران دیت خدای یا نبی نوران دیت خدای یا نبی جانبا اونٹو حق ادا کو شکر صدات موکر امن دیت خدای یا نبی جانبا امن دیت خدای یا نبی محبت من حاصل جنت تم چھے داخل عطا کرن خدای یا نبی جانبا عطا کرن خدای یا نبی جانبا کوئی بنے زندگی شعبے کریں بندگی کوئی بنے زندگی شعبے کریں بندگی کیا رحم کرن خدای یا نبی رحم کرن خدای یا نبی جانبا ساری لولو کزار کائنات سجو خدای یا نبی آغا داؤدی چسایا داد کھنی شامل داؤدی چسایا داد کھنی شامل شاتو موت خدای یا نبی تو ہی سائر نیر جماعت شادت امید خدای یا نبی اگر نہ تو پڑھو تو اچھ میں بھی آگ ضرورت پڑھو کوئی ملے زندگی شعبے کریں بندگی کہاں دی وسیع جناب محمد بس آخری شار کربت نماز ٹائم اور آزان دمو اس پڑھو بار وقت نماز یہ حضرت رضوی صاحب ہوئی درائی تو ہی بوزبا لاسٹ لفظ کیا پوری لاسٹ لفظ ہوا تا یاد کیا اس بنا تو کیا اس ویت کریں تو ہی رودواز کیا یاد تیمو کیا ہوا آخر نفر ونی واز تو مفتی صاحب جو پویت کی بھی تو آخر نفر ونی سو کیا واز بنا لاسٹ کی ڈوڑا منٹس مز کیا فرمو تیمو قرآن ملے زندگی شعبے کریں بندگی رحم کرنا خدای یا نبی رحم کرنا خدای یا نبی چائن باپ عرش کے رحمانہ سون جمع کا سن کر آمین چھوا کرائیں
پروردگار سون سمن کر قبول سان نالون کر اجابت یہ سون دوری پیٹ یون بناو سان آخرتک سامان یہ بناو سان قبریون سامان یہ موسانز کر محفلیون تمن تہاو بہار یہ علماء کرام دوری پیٹ یہ پنن گھر تروک عیال تروک ہندین قدمن کر مدد عطا سوت الاولیوک سوری ٹیم تھون سلامت یپر پکن تپر حفاظت پروردگار رحمان یہ مشمل سن طرف درائی تمن کر مغفرت یہ ماجین طرف درائی تمن کر مغفرت اشت کر مغفرت سانین اولادن تی کر مغفرت یوت یون ویل کرو کعبات آمین برحمتک یا رحم الراحمین تمام تمہید و تعریف 2-5 منٹ بس شوبان بازات حضرت اللہ جل شانہ بکثرت درود و سلام ہز ڈال برزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس مبارک ذاتس محترم رضوی صاحب پتمن ڈوڈس منٹس مز ونان تمو کرو اشارہ رحمتک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ونان یم کچن کوڑن کر تربیت بس آج کوڑی ہنز کت شاباش عام کوڑی ہنز کت چھن کین خاص کوڑی ہنز کت یمس کوڑی تھود اوس وتھان 14,000 عالمن ہند ذمہ دار رسول اکرم یلی سفرس نیران پرست ٲسِس نیران یلی سفر پٮ۪ٹھ یِوان کوٚت گژھان یُتھُے یوت نہٕ کِتابن منٛز چھُ آمُت یہِ کورٮ۪ن ہُنٛد سبق اوس مشرف گوٚمُت قومس یہ کوٚر نئی سر یاد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئی سر دِژن یاد تِہنٛدِ تمہِ سبقٕچ یُس سبق مشرف اوس گوٚمُت رضوی صٲبن دۄن کتھن کُن کر بہٕ اِشارٕ بس أتھۍ سۭتۍ یِمو ووٚن رحمتُک نبی چھُ فرماوان پننٮ۪ن صحابن تِمن برگُزیٖدٕ صحابن یِمن پتہ ٲس کورٮ۪ن قدر کرٕنۍ کیٛاہ گٔے شاباش تِم ٲسۍ نہٕ تِمن لوٗکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ یِمن علما چھِ ہیٚچھناوان سٲنۍ اُستاد چھِ پتہٕ کَنۍ بِہِتھ علماء کرام چھِ ہیٚچھناوان دپان جنگلُک جانور اگر تُہۍ وٕچھوُن تُہۍ دِیِو نہٕ ثبوٗت کینٛہہ جنگلُک سٕہہ کیٛاہ چھُ بچن پننٮ۪ن کھٮ۪وان کت کرو جنگلُک سٕہہ تہِ چھُنہٕ پننٮ۪ن بچن کھٮ۪وان بلکہِ کیٛاہ چھُ کران تل حظ کتھ کٔرِو رچھان چھُکھا بوٚڑ جانور حظ جنگلُک مگر عربس منٛز ٲسۍ تِم تہِ لُکھ کرا کُلی آسہٕ واریاہ بچہِ دِتھ تم ٲسۍ نہٕ پننٮ۪ن کورٮ۪ن رچھان کینٛہہ بلکہِ اوس اکھ دور سُہ یم ٲسۍ پننٮ۪ن کورٮ۪ن درگور کران یتھ اندر قرآن حکیم فرماوان بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا امام بہقی علیہ رحمان عائشہ سۭتۍ روایت یم فرماوان امہِ آیتُک اکثر اشارٕ چھُ عربہٕ کٮ۪ن تِمن لُکن کُن یم کورٮ۪ن ٲسۍ درگور کران مگر وقت ووت اکھ گوٚو کوٗر رچھِنۍ بیاکھ گوٚو کورِ ہُنٛد تعظیٖم ہیٚچھنٲے جناب رسول اکرمن تتھ دورس منٛز تھوٚد وتھُن کورِ عزت دیُن وقار دیُن نتہٕ اوسُن پننٮ۪ن برگزیٖدٕ صحابن ووٚنمُت میانیو غلامو میانیو وفادارو میانیو تقوی شار صحابو دیو نظر مسجد نبی کی ممبر پٮ۪ٹھ تُج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنُن دست مبارک تھوٚد کیٛاہ تُلُن تھوٚد تُل رحمتٕکۍ نبی علیہ السلامن پنُن دست مبارک مسجد نبی کی ممبر پٮ۪ٹھ بوٗزوٕ میانیو غلامو مگر غلام کم ٲسۍ میانیو ٹاٹیو گاندربل کیو باغو یوٗرو غلام کم ٲسۍ بوزن وٲلۍ کم ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ غلامہِ نبی ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یپٲرۍ بوزان تہٕ یپٲرۍ تراوان اللہ بوزن وول اوس دٔچھِنۍ کِنۍ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ اوس نہٕ رسول کریم سُنٛد کلام دلس منٛزٕے یوت تھاوان بلکہِ اوس روحِ مبارکس منٛز تہِ یوٗت کلام بساوان یِمنٕے غلامن چھُ میون نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونان دیٖوٕ میانیو غلامو نظر اشارٕ کوٚرُن کوکُن کوٚرُن اشارٕ تلے اشارٕ کوکُن کوٚرُن موسیٰ تریش ژھاران سنگن ضرب چھُلایا نیران ژےٚ دستہِ پاکن آبے زلال شاہا یمن دست مبارکن گونگشت مبارکن کوٚرنکھ اشارٕ یمن صحابن ٲس خبرٕے یم چھِ تِم گوشت مبارک یمو گوشت مبارکو منٛز نبی علیہ السلامن آبہٕ پیالس سۭتۍ کنیکشن جوڑ یمن پننٮ۪ن گوشت مبارکن 1400 صحابو چے پیالہٕ منٛزٕے تریش ییٚلہِ ساینس سٹوڈنٹن پرژھِو ڈاکٹرن پرژھِو ساینس زانن والٮ۪ن پرژھِو دٔپِکھ یِمو اوٚنگجو منٛز کیٛاہ نیرِ اگر یِمن کھٔش لگہِ یِم دپن مازٕ منٛز أڑجہِ منٛز مسلہٕ منٛز چھُنہٕ آب نیران کینٛہہ یِمو
اللہ فرماوان توئی دپان یس آب دنیوک آب گو بوڑ سو گو آب زمزم یس تم دنیوک آب گو بوڑ سو گو آب کوثر مگر یس نبی علیہ السلام پنہ انگشت مبارک من صحاب تریش چوئی یہ یمو دنویو آبو کھوت زیادہ بہتر آب نانا یوی دشت مبارکن کن چھ صحابن نظر یہ چھ تمہی دشت مبارک یہ چھ سوئی انگشت مبارک مک چھ ساری زمین پر چھ رحمتک نبی بیت زون کن کرن اشار عارف باللہ فرماون دبان نبی صاحب نے انگشت مبارکک حیا آو زون ہمیں زون کر پنس پان عزیز ہمیں دشت مبارک سوید کرنک اشار بوزو میانو غلامو یہ میں دون کوڑن رز تربیت کر کچن یہ میں دون کوڑن رز تربیت کر بوزو میانو وفادارو یہ دوست نبی علیہ السلام اس خبر یم چھ تم یار میں بونٹ کن بوزن یمن آس کانش زگروائی کانش آسر گروائی یلی مہاجر یار تر مدینہ منورہ یمو دب یمو ترو مال یمو تروی باغ یمو تروی اولاد یمو تروی مال ماج یمو تروی رشتہ ساری مگر نبی صاحب نے غلامن کیا دمو یمن پہ آیت یاد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون رب چھ فرماوان ڈاٹی چیز مز کریو خرچ در رائے حضرت یمو کیا کر یس خوبصورت اس یس بڑس مال سز گوڑ اس یہ تروک یہ کرک آزاد میانو ٹاٹو میانو عزیزو یہ دتک رسول کریم سندس غلامس مہاجر یارس یمن چھ رحمتک نبی فرماوان میانو غلامو یم دون کوڑن تربیت کر یلی قیامتک دعا ات کن میانو گشت مبارک زچ یتھے کن رٹن سو دون کوڑن رز تعلیم دیون وول قیامت کی دو صحابی گو کھڑا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ مول موج وند میں میانی نبی اڑین چھ آسان کوڑے یوت اڑین چھ آسان نیچی یوت اڑین چھن کوڑی زیوان اڑین چھن نیچی آسان ناز وند میں پانن زو یمس نو کوڑی آسان سو کیا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنک وین آسان کام بوئی امس آسان بینی تلائک لیٹ کریو لولسان یمس بائیس زبین آسن اللہ یم بائی یم نیچی مالس پھکیو پیڑ بور کر حلق امس مالس لوگ بکار امس کرن مدد دون بینن کرن رز تربیت شاباش دون بینن کرن ہا بوزمو میانو غلامو یلی قیامت اگدوئی یہ بوئی ترٹن تتھائی کن یت کن مال کر دون کوڑن تربیت مگر آزما چھو عام کوڑنز کت میانو ٹاٹو میانو عزیزو یلی رحمتک نبی علیہ السلام و سفرس نیران فاطمہ زہراس نشوز گزان امسی فاطمہ زہراس پاک لگان اللہ اکبر کبیرہ کیا چیز لگان کات کریو بس لاسٹش کا کیا چیز لگان حتی ونیاج کاندر بلکیو باگو یورو مہرنی آسان اللہ اللہ سکر میں پنی کوڑی کن نظر بات کر فاطمہ زہراس کن نظر یلی رحمتک نبی علیہ السلام گزان شاہی ویلائی تو سن گر ای دیوان مہرین دہن مزی پنی کوڑی رویس کن نظر مگر اچھن لبان کوڑی ہون صحت سلامت اچھن کوڑی ہون صحت لبان سلامت مین کوڑی ولیوٹ کیا دلیل اللہ اللہ وہیں کرزی خیال اگر آت جائی ساسک آت جائی غلام نبی آس آت جائی اللہ اکبر مفتی صاحب سانی آسن آتت کیا کرو کوڑی زون میا سے کیا دلیل چھے صحت چھین ٹھیک تنن میانی مالی لئی سی بلائی وند مئی پانن پان وہیں گئی کستائن دوئی وہیں گئی کستائن دوئی دنیای ضرب اگر چن شاہی ولائی تزوارہ مگر جدتنا تمام مومن مردوں مز کرتسنا تمسی حوال یمس پروردگار زیادہ تقوی جتمت محاظ لگ یا رسول اللہ وارا پاک اسناز اوسن رانن سنبوئی کمیس آئی ہائی سردار انبیاء سنجھ کوڑ چھ لگا کتھی نہیں شو کرا کیا چیز لگا وانسا مول کیا ونی سے ازیک مول کیا ونی گاری کتھی نہیں شو کرا دبیس گاری امیز بیننا زمین کنن امیز بیننا مزوری گسر نانا تربیت کیا اسنز کرمن دور پام کرن دبنز مین کوڑی ولیون سچک صبر والیس نبی سنز کور سچک صبر والیس
شاباش سچک صبر والس مال سز کوڑ سکرزم صبر کیازِ ییٚلہِ خاندار روزِ آسہِ تیٚلہِ چھُے روزِ نبی تیٚلہِ چھُے روزِ خدا صبر والس مال سن کوڑ چک کرزم صبر میانہ مالا صبر چم کرن ضرور دپنس ژےٚ چھے نہٕ خبر صبر دیاوے قیامت کہ دۄہ بدل جنت کیا دیاوے صبر دیاوے قیامت کی دو اللہ اکبر کبیرہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹوٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن دو ملاقات سز گژھان میانیو غلامو میانیو عزیزو یہ تہ تھٲیزیو یاد یہ فاطمہ گر ٲس اژان رحمتک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوسُس تھوٚد وۄتھان تربیت ٲسٕس کٔرمٕژ پننہِ ماجہِ ختیجۃ الکبریٰ ییٚلہِ ختیجۃ الکبریٰ باسان اوس رحمتُک نبی آو اللہ سانہِ حیادار ماجہِ کۭژاہ تربیت ٲس یِمن کٔرمٕژ توے ہاچو میانیو گوبرو میانیو عزیزو رحمتُک نبی غلامِ نبیَس تہِ ونان گاندربل چٮ۪ن تہِ ونان دپان چھُس یُتھ نہٕ یہِ کوٗر بارِ گِران آسن زانان ییٚلہِ پروردگار کٲنٛسہِ رٲسۍ گۄڈٕ گژھان ییٚلہِ پروردگار کٲنٛسہِ مہربان گژھان ییٚلہِ رۄب یژھان کٲنٛسہِ پنُن بناوُن أمِس چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے کوٗر سوزان ییٚلہِ اَمہِ کھۄتہٕ مہربان گژھٮ۪س تیٚلہِ چھُس دوٚیِم کوٗر دِوان ییٚلہِ اَمہِ کھۄتہٕ مہربان گژھٮ۪س تیٚلہِ چھُس کورِ ترٛےٚ کورِ تہِ دِوان ییٚلہِ کٲنٛسہِ پروردگار برابر چھُ یژھان پنُن بناوُن تیٚلہِ چھُس ژور کورِ دِوان یِمن ژورن کورٮ۪ن تربیت کٔر جنابِ محمدُر وآخِرُ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ